thir tu zong zong ten zafai ka channel dang kalo lom le cheu mixing te hi engtin nge umna ol deuh ate kan lo chhuah thei ti te kan ngai to thin toim tekhina na tun ma chuan engpo eila ka pum hi entin mo om lowa in soi sel na po om lowa amaro chu tun nu vele enge mo hlek a khwat deuh zong han eila pumna ol em ka pumna hi kalo ti le thina tiang chi te chu aya details deuhin han soi le don taila tun ma kha chuanin ka tong lo halo la zu thlengin kaina kadu du kaya kadu hun huna eng po kaya kapum chun eng tin ma in soi sel na om lowa amara chu tun nu vele wai ang chi noodles pakhat an eila pumaron nang hala chutian i lo pon thei thur bol neu neu lem vatem sak po nila pumna aron om hal zung zunga tiang chi te lo tuar thin to emo kan thian te hnai vaya hriat te kan nei thinem heng te hi engwai nge kan ti chuanin atam zok chu kan nun phung chin thalo kan nei te wang hi alo nia chu chu he video a hianin engtiangin nge kan pum hi alo chiat thei kan pum pui ina alo tur pha kan chin thalo te chisari karon soidona atop thlengin longai thlak sak don nia ole han soitan ngalila ama sabera chuanin chin thalo pakhat na chu thil ei hun bi diklo ani mumal lo poti theng chu ama sabera ka soidu chu kan khluak chau ni loin kan pumpui po hianin memory alo nei ve zunia chu enge kan ti chuan tekhin na na mi pakhat hi atet lai anu le pa te na an lo chin than pui dan hi jing cho chu dar kwatanga dar som in kara ai thinanga tlai cho dar nga le dar ro in kara ai thin in tekhinana han set photila chu alo upat deu teltela na te ron thoka ama a jingdar kwa dar som tlai dar nga dar ro in kar ai thin ang chia khanin alo na anei wangte alak lo ema wangten emo ama le ma ain kher tok lo wangte pon yang chu voina jingdar saria aya dar som pania ei le de ya lai chu dar sari vela ei le de ya chon anak tu ka chonin dar kwa le dar som in kara ei le thawa chon dar nga le dar in kara ei le thawa atuk le a chon som pania ei de ya chon lai lam pang chu dar thum chon cho ain ti ngei ti ti ang chi te khang te alo tam lu tuk khanin pumpuin atwar pha em ta achan chu atira ka soi tong khan kan pumpui hanin memory anei ni anau panlai tang to emo achin dan thin tam zoka khanin alo chin chia vea hemi huna chuan cho aron lut thin chungtianga alo chin chia wang chuan acid chikhathi alo phor vea ju sap tong chuanin gastric juice ti ten an ko meya kha alo phor chuak to chia chuan chumi huna cho alo eile si lo kha chuanin kha acid ho khanin thial tur nei talawa pumpui arwaka pumpui an ama le ama ain thial te an ti thinang kha ani theini chuwang chuan ni khat ni hi chau ne loin kumte la loin kher lo thang te kan ni chuan enge mol hlek ka pumna te pumsa helai om thlenga ron sa ti te karil peng chu awan na veo ti te na ngoi ang chi te khang kha kan tuar theini chuwang chuan hei hi chin thalo tak tak ania kan pumina a huat em ani ole panina lon kaila cho ei rang em le thil thial dip lo hi ni tunlai kan nun phunga chuan phone en pha te youtube en pha te tiang te a cho ei hi kan om ziu ziwanga tam zok loin tlem zok ponanga hemia mi then khat chu kan thil en te wang tein emo a kan lo ngai sak lut tuk awang khanin cho kan ei pha sia khata kan lo thial dip lo pal ang chi te po om thea am chuan lelama cho ei rang shrim thial dip lo shrim kan lo om ve le thei boka mi tam tak ni loin a 10000 ti o hei hi a thalo em a cho kan thial dip lo na kha chuanin kan pumpui chunga thlen khan
heng ho lo thial nan khanin lo pai tui nan ti meng chu pumpui khanin na thok na sabik em ta chutian na thon na sa chuan acid aron chuak tam don ti na khan menga chuan acid aron chuak tam chuan pumpui sa te helai aron sa ti te pumna tiang te ani ba ka khan cho thial dip lo atanga aron tel bacteria thalo tiang vel ho ka kan puma aron lu tanga chu tang chuanin kan ril te ate ankal peng the ni chuan por le lu tok ang chi te chuan pumping ut ang chi te chuan gas atam lu tuka kan puma thi tam lu tuk wanga boy ang chi kha boy tham ang chi kha cho kan thel dip lo wang te hi alo ni du phiana chuan cho kan thel dip lo na na chu kan cho e tanga vitamins te le chakna kan don tur ang zat kha kan dong thei talawa chu tang chuan chawl em ang te chuan zoi nap ang chi ten kanom thei pha ni ole pathum na chuan enge kan ti chuan thil thak te thil thur chuan mom neu ang chi te ei hi ni heng ho hi athalo ti chu kan hravek thonga chuan thil thak deuh ei phei chu pum na nei thin tan phei chuan a hriat lu tuka pumin a hol tuk ti chu hriat sa theu anga chuan pickle food tin sap tong chuan in an soya samjong a chin chia don chuan in kuta siam chop siam thur chop ei le in hi nia engte kan ti chuan kimchi te chuan an tam thur tiang chi te hi kuta siam thur chop khang yang ei le in khani ta pumpuin alo huat chan chu a siam tu te khanin an lo siam thiang lim tok lo thea siam thiang lim tok lo chuanin ei helicopter an ti maya h pylori pumpui hrik ang chi te kha akai thea chutian ni lo pon bacteria thalo dang dang kan pumpui a lut ve thea chuan chuta tangin pumna chuti khati ti vel kha a consequences kha aron om ve le zel the ni chuan hilmom tia chuanin kan taksa pumpui dan thalo te chu kan hrevekanga achan chu thilmom kan ei chuanin taksa thau do a calories 9 unit lai an chom tela ko thalo te phei chuanin thilmom chu ei lo athani ko thalo ati zol du potila kan soi swalong chu chuan weight control du te chair du ang chi te chuan body builds kan du te chuanin heng thilmom hi chu evak lo atha hrim hrim ani chuan cho engti khopon ei inti ei tlem mai la kan thil ei kha alo mom mani kha chuanin calories kha atel tam a kan cho ei tlem ril tram to por lo to ka cho kan kham mai ang chi te kha a thon vek don ti na ni chu ole pakhat le chuan enge kan ti chuanin na chok na mani du du dana lo ei tam hi ni na chok na kan ti a chuanin paracetamol te ibuprofen ti te diclofenac tiang chi te pon te lang chu mo heng ho hi kan mamo ang tok aya kan lo ei tam palani chuanin kan pumpui lo veng tu a layer kan tiang chu hei hi pumpui lo ni ta olsam te a chalo tura lo veng tu ami a layer te hi avati pan ve theya chuan apan chau mai ne lowin avati long kan ti don nge avati pil theni he tlaya pil lemte an lo dang te hianin om theni chuan pumpui ati vung thei boka atopa pumpui ulcer tia kan hriat lar ang hi min thlen theini na chokna ei thiam lo athenazar kan lo om le ziu thina kan lu na la tuk ang chi te chuan na chokna kan mo lu tuk ang chi te a ei mihring ril ru lo man mo chana khanin na chokna mum ni ka mom thot tiang chi te kan lo om ve le thei thina mi tlem zok kan ni to mai thei chu chu pumpui hianin atwar pha le zol ni chu mum khat chawa kha zanga tha te ni thina a tha kha chu da thata a mum kha panni ni to hrim hrim awang khan an taksai na amamo chin tok alo ni lo kha chuanin na china ka soyanga pumpui ulcer thlengin mi thlen thei ve ni chuan chu tiang khopa pumpui ei cha thei an ni na khan kan ei alo ngai ani chuan pum ruak lo laia ei a thaber ani kan ei don ani pon chang pakhat khat ei phota chumi nuwa ei hi a thaber ani ole pakhat le a chuan chin thalo ti ai ma in
kan taksa pumpui ta na thalo chuan kan nun thleng po pot toy thei stress hi ni stress nei tam hianin pumpui pon alo hove em a chuan stress kan nei tamin pumpuya hianin acid aron phor chuak tama chuan acid pumpuya alo tamani chuan a thalo ni chung tiang din mun chu saptong chuanin stress ulcer ti te pon an ko ani kan ril ru ha na stress le pumpui hi alo inzom renga chu I think kan hriat thei di chuan stress kan lo nei hianin kan pumpui thlengin sensitive dawin alo oma chu tang chuanin thil engemaw hlek kan ei chuan pum sedeu om thlenga ron sedeu ang chi ten an ron react ta kan ril chung thlenga bacteria ho om dan zong zong pokha aron ti chingpen thei ta ni chu chuan choi chak lo na tiang chi te karil ru ha mai chok ai theilo tiang chi te chuan karil ru ha chok ai deu deu mai tiang chi te pon ni thei ni chu chu engwal nge chok an ai deu deu ti chuanin stress kan nei chuanin kan kal chunglam atang khanin stress hormone kan ti cortisol mo stress hormone kha chu chithumaron phor chwaka chuan chu mizinga cortisol kan tiang chu etakin hemi stress chungchang hi chu akim achang ka theyang to ba kim changin video pakhat kalo siam to heta po tek kalo tumanga chu a hra chak chuan in lo va endan nya stress kan lo nei ta khanin cortisol ho kha khang stress hormone khanin kan taksa kha tlan chatur heng tiang chachwak phut tur ang khanin naron thok ta ka chuan kan taksa in eile in hemi calories tam eile in kha aron chak ta hom hom ta ni chuta khang stress wang mai meya kan lo ei tam khanin kan taksa kha alo chachwak le silawa chu tang chuan kan lo thau thur thur ang chi te khani theini ole pakhat le chu nge kan ti chuanin cho ei kham hlima mutza le ngal thin hi ni hi chin thalo dik tak ania engwal nge kan ti chuanin cho kan ei khama khan kan pumpuya choi na lo khata chu chu thial turin acid te ron ti chuak ve a chu chuanin an boi pui le le a chu ti la ya hetia kan lo mut khan kan lo mut zal khan gravity na tho kan ti meng chu khata khan achung lama aron let theini hetia kan thut mai chuan chung lama let na tur chan om lawa kan lo mut zala khan lelam tiang hen aron bove thei tina ni chu khang tiang a tak khanin acid kha achunga aron chho theina chu tang chuanin gastroesophageal reflux disease tia an ko te GERD mo khang te kha kan nei pha chen ni chu chu heta ol samjong in en la hi pumpui ni ta ading lai anga ni ta chu chu heti zong hanin han en don taila chu chu heta atui ho acid ho kha heta achunga aron chho ve theita chu dang chuan he mi esophagus hi acid in aron bo hneya chu ta chuan pumsa pumna niu niu khang ho kha kan tor pha chin ani aron rei po le pumlam pang boina enge mo neu neu in social na neu neu atam po tina ni mai ole atop te ber number pasari na chu kan ti chuan kuwa zial zu tivel te hinya hi chu chin thalo dik tak chin thalo zinga po chin thalo dik tak te an ni wangin le chuan mitam jokin athat lo dan chu kan hraveka chu chu a thei ram chuan heng hi ti lo athani okay kha zong kha wen video wa karon soidu kan pumpui ina alo tuar pha thei khop long time khwa re po nat na khir khan kan nei pha thei kan chin thalo chisari kan lo nei pal thei te karon soi ania he video tangin hlokna ilo nei pha po karinga ka bai sei boka lokna ten lo nei ni chuanin anga yang bokin subscribe comment like ti te po kha me lo me sakton nya kalome